iciramo n'amagini bimeze bite wibutse films zawe ugasoma films.com kuvuga ngo abantu nyine baza gushungira cyane cyane abagushinjije icyaha abakora mu butabera. James has no family. Felt like someone should be here for him. Wow, that's nice. Yeah. Breathe. Humeka ntukire ubwoba n'ubwa mbere umukobwa agiye kubona bakatira umuntu igihano cyo gupfa. Hey! Leta muri Amerika n'uyu munsi ziracyari zikaturuhano rwo gupfa. Cyane cyane muri za Alabama, Arizona, Kansas. You want to say? Aricyo ushaka kutubwira Rafati mbere ko tukwica. What I did that night was wrong. Ibyo nakoze iryo joro byari bibi. I should have never been there. Ntago nakabaye naragiye mu rugo rw'uriya mugabo. But I swear to ariko ndarahira ku Mana. Kill those people. Ntago ari nje wisha abantu bari muri iriya nzu kandi nibyo kuko Kaboyi ntago ari wisha abantu. Kadafye mu rushije ubwenge itajya kumvikana n'ubutabera. Mugiye kwica umuntu utakagombye gupfa hano iri joro. Uko papa yagiye kureba umuntu upfa niko umwana we yagiye gucuranga ku ishuri. Uwo mukati igihano cyo gupfa muri ibeshye mwari kugikatira igihano nubwo bavuga ngo igihano cyo gupfa handi mugira iki niki bo baragifite. Mama yajyanye umwana ku ishuri umwana ari gucurangira ababyeyi n'iki abana bari gucuranga papa nawe yaje akora ino igihano cyo gupfa bari kugikata. Shyiramo imfunguzo ashize imyaka 10. Umugabo akatiwe urwo gupfa ari we Arafati. Ntago nimba bavuze ngo bagukatiwe urwo gupfa umunsi bahita bakwica ari Gasani. Birabarenze. Hey! Mugabo barenzeho. Afitiye gahunda. Baye nk'umusasi. How we doing? Tumeze duti. Great. So, can you believe this? Bino wabyizera. Checking his iPod for clues. Ibaze ko turi gushaka na iPad twamuzaniye iPod kugira ngo turimba nta kimenyetso kirimo. Yeah, they both got shit taste in music. Mwesanze miki bari kumva ibiririmbo bibi gusa. We got a game plan with this guy or what? Game. Tell you, I got a game plan. Give me 5 minutes alone with my cripple the fucker. Jemo mu mwanya nuriya musore turi twenyine mbanze mu mugaza bona abashinzwe umutekano. Excuse. Uyu polisi bano nabakora mu butabera nabashinje cyaha bavoka ibiki abagenza cyaha. Genza cyaha harya abahwisiye abahwituzi bose nyine bakora mu bintu by'ubutabera. Ntago ngenda amenya gutandukanya umuhwisiye n'umuhwituzi. Step into the cell. Bashe kumufungira ha wenyine mu mwobo hasi hamwe atabona n'izindi mfungo asangira nazo akasohoka ngakora n'agasiporo. Hano nibwo utangira kubona ko none wakoze icyaha. Sinzi impamvu n'umugabo yishuriye muntu. Gusa bisa nkaho yari Leonari Leonari ariko burasa amaze kubyimba. Ako nini. Efime. Somebody's helping this guy. Bomb in her phone and she not know about it. Who has access? Byabacanze. Ninde muntu wari ufite ubushobozi bwo kwinjira mu biro by'umucamanza. Close, I'll be fine. How you holding up? Misuti. I'm good. Ise neza. Kira ababarinda. Muri filime. Hey. Bebe. Mugabo yatashye mu rugafite ubwoba bagenzi be bakorana bari gupfa. Mugabo ya bababwiye atura mugabo umuntu ashaka apfa arapfa. I bet you I do. Jano afite ubwoba. Gusa mu rugo umugabo ntiwabimenya ko afite ubwoba cyangwa ibibazo ugomba gutaha useka bakakubona useka batazi ibibazo ufite umugore akagutuka gasara bwo uvuye mu ndaya kumva uvuye gufata credit cyabari bari kukwishyuza nabo gaseka kati ndaya se n'ugupfa kuzijyamo z'amafaranga zisaba. Bagabo baragowe. But why? Faranga yarabuze. Why not now? Okay. Kana. Don't need an excuse, right? Mugabo icyo yakoze yese aza gusezerera umugore n'umwana be bagiye mu cyaro. Batangiye gutinya. Mugabo arinjira mu nzu akabanza gahengereza. Batangiye gutinya. Urarugabo ntabwo rusanzwe. Je narabwiye ngo mbazana filime z'umwaka.
za filime zisohoka rimwe byibura mu myaka 500. Izi filime rero zisanga ugasobanura films.com ngo roki nta gisobanuro ngiye buri munsi nsohora filime. Yeah. Mugabo yajano tangira kureba hano hari ifoto uri yamwiciye life tari gusuzanya na Kadafi wamwiciye umugore akanamufata ku ngufu n'umwana. Wibutse ukeneye kureba filime ufata telefone yawe ukandikamo ya mibare jya kwishyura kuri kode ya Momo. Kode ya Rock Entertainment ni 04 kwishyushya ndacyari kwishyushya nyagasani ati ndacyari kwishyushya mu magambo make nibwo ngitangira sindaza tumwica soya oya twabifungirwa niko amategeko akora sobona ko bakeneye kumva nga hari umuntu uri kwica baba bakeneye makuru bimeze biti bahamagara polisi. Read you something from my speech before we go. Reko tugenda reka ngira icyo ngusomera. We must not give in to the fear. Ntago dukwiye gutwarwa n'ubwoba. Things we fear the most. Ahubwo dukwiye guhangana n'ibyo dutinye cyane. Our better angels. Kugira ngo duhure n'abamarayika bacu barenze. I'm sorry. Ibyo nago nabyumva kumbabarire. It's just before when you asked if we brought this on ourselves. Wigeze kumbaza ati se ibi byose biri kuba ntago ari twe twabyiteye. I did. Ariko ntago ari twe ninjye wabikoze. When I was young. Yiri umwana. I really wanted to change the system y'ubutabera nanjye nashaka kuyihindura nkijya kwiga amategeko. Fight, I was going to be the best. Numva ko ngomba kurwanira inzira karengane. You give an inch here, you give an inch there. Ariko maze kugera mu kazi caught up in it. Nasanze ukuntu system yubakitse. And then you realize it's the system that wisanga muri system washaka guhindura. It changed you. Iyo yaraguhinduye. Uzuvuga ngo abantu bararenga nango ndi kwiga amategeko nzaburanira abantu wagera mu gasanga ruswa zirimo. Wagera mu gasanga hakora ibimenyetso ni ukuri waba ukubona nyine nawe system ikaguhindura. Ndetse byose bireba kuri kamera hano hasi. Bivuze ngo umugabo yaragiye acukura inzira bo bazi ngo bamufungiye muri solitary bagufungiye none ha wenyine nta nubwo bagusura baza bakuzana ibiryo mu masaha yazi we aba yasotse yaje. Bivuze ngo ni ujya kwicira abantu nta n'umuntu umufasha. Bano barebye kuri kamera. Where you are, I'll explain later. I love you. Kumahuri ndaza gusobanurira nyuma ndagukunda. Dore n'ibikoresho byose yazanye umugabo n'umukire. Yaguze ibikoresho bishyira no bimukurira amashusho n'amajwi. Sasa ukuri kuri films.com. Biroroshye kandi birizewe. Imana ibahumugisha ndabakunda. Yari Rock nk'ibisanzwe. Abamuzi ni bamugereranya, abamumenye ni bamushidikanyaho. Ciao ciao.